Siphinde sikamukele mbukeli sikubingelele lapha ekhaya Jikelele njengamanje ke sesingena ehoreni lethu lokugcina nci kanti ke ngaphambi kokuthi ke singene kuleli hora lesilokugcina mbukeli bekade siphethe umphaquli oyi makeup artist kena owenza izinto enze ilonda ulapha ekhaya uhlezi khona wena mbukeli uzwethuke ndawo ucabanga ukuthi nje into yangampela kanti cha lutho ayi mbukeli kuthiwa khona usisi lapha obehlekisana nekhansela kuthiwa izinto mase yishuba sekuba kubi umjolo usuthi finish usuphela relationship isiphela wathi hayi suka hamba la wena lento engawusiza umphakathi ziyaphuma indaba bangabe sekuhlukana babukeli njengamanje ke njengoba sesingene ehoreni lethu lokugcina ake sibheke indaba ehamba phambili. Hayi ke mbukeli ngenene siyazijonga eziphala phambili kule yure singena kuyo sifike ke kulomzuzu emva kokuthulula ngamandla ingqaka nenhloya kweliselwa lethu kodwa ke besingekagqibi sazoqhubeka ke mbukeli siphothula de sive kukhala unqe uyayiqonda xa kuthi nqe sinqandwa lixesha nawe mbukeli uyayazi ukuba ayilali isukelwa ngoko ke masigawule sirhuqa sijonge eziphamla phambili kule yure. Kuqubuke idubedube ngaphakathi enkantolo ngesikhathi kuqhubeka ukuqulwa kwecala likalowayo nozinti we-Orlando Pirates kanye nebafana bafana. Themba likaMazizi noNzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele Ekhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami hlala ubukele ngolomvulo uyotsho ngolwesihlanu. Kuqubuke uthuthuva ngaphakathi enkantolo ephakeme eSepitoli ngesikhathi abanye babasolwe ecaleni lokubulawa kaSenzomeyiwa behilizisana nomunye wojele abebeqaphe ngaphakathi. Kuthiwa ke umsusa wodweshu umyalelo okhishwe ujele ukuba abasolwa abahlale ngendlela eyamukelekile uma besenkantolo. Ngaphandle kwalokho obethula ubufakazi uBrigadier Bongani Gininda owabe ehola uphenyo kuleli cala lokubulawa kaMeyiwa. Kube nesithombe esingesihle enkantolo ephakeme ePitoli namhlanje kuseni lapho kuqubuke khona impi phakathi kwabanye abasolwa kanye nojele ngesikhathi kusathathwe ikhefu emva kokuthi omunye ujele ejela abasolwa kuba bangahlali phezu kwebenchi. Abasolwa ke abazange bawuthathe kahle umyalelo. Umshushisi ke wombuso Advocate George Baloyi kudingeke ukuthi azise inkantolo ngokwenzekile. During the short adjournment there was a scuffle between the prison warders and some of the accused number 3, 4 and 5. Kubike sekubizwa ujele kuba azochaza. Okay. I stood up and then shouted Nduli. I'm not familiar with their names. Nduli, you cannot sit like that. This is court. So he was like, no, you're not going to tell me how to sit here. And then I came closer. I was like, no, you are going to sit proper way. 3 of them were howling now. Sizokshaya, if you start this thing of yours. Ijaji ke libe selicela kuba kuhlonishwe inkantolo. Kusenjalo ohola uphenyo uBrigadier Bongani Gininda ubeseqhubeka ke nokwethula ubufakazi notshele inkantolo ukuthi umsolo wokuqala uMuzibiya wavuma icala mhla zingamashumi-30 kuNhlaba ka-2020 ngosuku aboshwa ngalo. During my interaction with him, I did not observe any sign of panic or uneasiness before we started with the discussion. Nor did he raise any complaint with me. Ugininda ke uzoqhubeka nokwethula ubufakazi. Sele kuzinsuku ezinhlanu kubekwe phansi izikhali phakathi kweSirayeli kunye neHamas. Isirayeli ikhulule abathinja abangama-33 basePalestina ekhupha inani elipheleleyo lamaPalestina akhululwe ukususela ngolwesithathu ukuya kwi-150.
Umongameli Cyril Ramaphosa namuhla uzokwethula inkulumo engqungqutheleni yesithathu yamadoda e-African Union ePitoli ekhuluma ngokuba amadoda aqotho. INingizimu Afrika isingathele engqungquthela ngokubambisana nosihlalo we-African Union kanye nomongameli waseComoros uAzali Assoumani. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba usungule iphulo lelizwe lonke lokubeka iliso kwiziseko zophuhliso kumazibuko ongena eMlimpopo ebanga ukunqongophala kokuzimisela kwezopolitiko ukujongana nokuthontelana kwabemi bamazwe angaphandle abangenazo impephamvume. Umbutho ojolise eqiniseni umthetho wezongenelelo kwaye ubeke abaphambili abemi boMzantsi Afrika ukuba bonyulwe. We can no longer sell here. Only Zimbabwean nationals have stalls here. When we first got here, we were told what is now a marketplace is a resting bay for people who've just crossed the border. But now, Zimbabwean nationals have stalls there. Inkampani ekhiqiza imoto iVolkswagen kuleli siholele ukuthi kube nokwesaba kuleli njengoba seqhubuka amahemhem athi izothatha imigodlagodla yayo uliflathelela kuleli. Umqondisi omkhulu lenkampani ubekhala ngokuthi ukucisha kogesi kuleli kwenza kube likhulu ukumelana nezindleko zokuphatha nokuqhuba ibhizinisi. Sikhuluma nje lenkampani iqashe isebenze engaphezulu kweinkulungwane engamakhulu amahlanu. The social media reports claiming that Volkswagen is planning to exit South Africa are incorrect. The post on X present false information which has been taken out of context of the interview the Volkswagen Global CEO Mr. Thomas Schaefer had with Reuters on Friday. Volkswagen is still fully committed to South Africa, where it has been manufacturing vehicles for over 72 years. Umasipala wase-Nelson Mandela Bay udilize ingxenye ye-Bay World Aquarium ngenxa yenqalabo zokhuseleko ngethemba lokutsala abakhenkethi nokutsala abatyali imali. I-Bay World Aquarium yaqala ngonyaka ka-1856 iphansi kohlaziyo ukuze ivuselele isakhiwo sayo. Izilwanyana ezifana neentini, iipenguin kunye nofudo ziyakufudiselwa kwisakhiwo sethutyana ngoJanuwari kanyaka ka-2024. This is a critical step towards a bigger development. This is not just about the Bay World, this is the whole precinct. There is a list of projects that are involved in this precinct, around about 13 projects, and at a value of just roughly 6.2 billion in total. So as we'll be looking at this project, this is a step in which we'll be actually later on be looking for some forms of the private-public partnership. UNomsa Chabede umenyezelwe njengesikhulu esiphezulu esisha somsakazelo omphakathi SABC. Lokuza nje bese kuphela inyanga engaphezudlwana kwezine singavaliwe lesi sikhundla emva kokuphela kwehlandla lesikhulu sangaphambilini uMadoda Mxakwe. uChabede uzoqala lo msebenzi wakhe emhlalulunye kuNdasa wangonyaka ozayo. Ms. Chabede brings with her a wealth of experience in corporate South Africa, which spans both the public sector and the private sector, and also importantly, she also brings experience from the broadcasting sector, which plays her well to assist us in turning the fortunes of the SABC. The first thing for us is to ensure that all the employees of the SABC are rallied behind the strategy of the SABC, which we are currently in the process of developing, which will guide the work of the SABC for the next 5 years. That is critical for us because great as she is, as our CV suggests, she will need everybody at the SABC to be able to assist us in turning around the fortunes of the SABC. Kufaneleka ukuba ukubethabethana kwezimvo phakathi kosapho kukhokelele ekudutyulweni kwamalungu amane osapho olunye emfume kumazantsi weTheku. Amapolisa ayaphanda ngesisehlo. Sekuyisigameko sesibili lesi kuhlaselwa lo mndeni wakwaNgidi esikhathini esingangonyaka. Kwesokuqala ugogo noMathemba Ngidi obeneminyaka engu59 walimala kabi ehlaselwe ekhaya. Kulokhu yena nomyeni wakhe uBhekisizwe Ngidi abasindanga. Kanjalo nendodana yabo uThabani nomzukulu Siphesihle. Iningi labo litholakala lidindilizile ngaphandle kwendlu yabo njengoba kade bezama ukubalekela intululwane yeinhlamvu
ebeqhululwa ngamafastela neminyango. Omunye kwabasindile kube umakhelwane wesifazane odubuleke inyawo. Umndeni wabagilwa uthi ufe olwembiza. Ngizwe nje kumemeza uma memeza igama lami andile mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma lecekeni ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo ngibona ukuthi hayi kushubile ngempela la enhla leyo ngakwazi ukumanage mina ukuthi ngikwazi ukubaleka. Amaphoyisa athi lesigameko simataniswa nesokuqala la kwakusola khona imbango emndenini. It looked like the assailants knew what they wanted and where they were. So it couldn't have been coming very far. It could be within the family, like I've said, that there's been ongoing family feuds. Akekho saboshiwe ngalesi sigameko, kepha amaphoyisa aqinisekisa ukuthi alandela abalisa abahlanu. Eyindabeni za SABC, nginguvusi Khumalo emfume eningizimu yeTheku. Ake mbukeli wama sithi iqhwi evenkeleni siyobhadala amatyala uyoqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokuba kwi-euro yethu yesibini siyakuthembisa ngethuba kaloku besinodliwano ndlebe nayo i-makeup artist into yobana usandenza elinxeba saqhuba mbukeli ungaqhuma ke kubasiwe sanibonisa wethu pha ekuhambeni kwexesha kodwa ngoku masithi iqhwi ungagunqi ubukele ekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli phela sihlala ezweni elinabantu abehlukahlukene ngeindlela eziningi ezifaka phakathi izinto abakholelwa kuzo ngokomoya. Abanye ke abantu bayaphahla, abanye bayakhuleka, phezulu lokhu ke nakhona bavumelani ngokugcwele ngeinkolelo zabo. Lokhu sikusho nje kunembuzo malungana nezokuphepha uma ngabe abantu beyogcina izinto ezithila ezihambisana nenkolo yabo emfuleni nasemadanyini ngisho nasolwandle imbala. Sikhuluma nje kunabantu ke ababili abemuke namanzi ngesikhathi beyokwenza ezinye ke zezinto ezihambisana nenkolelo yabo emanzini. Kukholakala ukuthi bebehanjiswe umelaphi wendabuko emanzini lapho ke kufike kwaphela khona ngempilo yabo. Ukuqonda kabanzi ke mbukeli ngokwenkolo yendabuko uma kwenziwa imisebenzi yalolu hlobo emanzini semukela uMahlodi Sedibana oqhamuka enhlanganweni ebhekela ukusebenza kwabaholi bendabuko i-Traditional Healers Association. Mahlodi sikubingelele sikwamukela ohlelweni. Asiqale nje Mahlodi ngokuthi mhlawumbe usichazele kafushane ngokuthi yini okumele ukuthi yenzeke uma ngabe kuyokwenziwa amasiko athile emanzini. Uphinde ma? Bengithi nje sicela nje ukuthi usitshele kafushane ngokumele kwenzeke uma ngabe kuyokwenziwa amasiko athile emanzini. Thokoza ngiyabonga. Mekwenziwa amasiko wasemanzini into yokuqala ekumele iyenziwe ukuthi umsebenzi wasemanzini uyahlelelwa. Awumani nje ugcumkele uthi uyemanzini, kuyahlelwa, kuyafastiwa, kuyabuzwa edlozini ukuthi kuvumelekile ukuthi umsebenzi onjalo ungayenzakala na. Okuyinto abayithathela phansi ukuthi amanzi ayacelwa, amanzi futhi ayazilelwa. Thokoza. Oh, manje ungasho Mahlodi mhlawumbe ukuthi ezigamekweni lapho siyasibona sekuba nezinhlekelele khona mhlawumbe lokho kusuke kusho ukuthi kusuke mhlawumbe lokho kushoyo kungenzekanga ngendlela. Thokoza manyavuma ukuthi lo msebenzi loyo sho ukuthi kukhona okungayenzakalanga ngendlela efanele ngoba akuvamile ukuthi abantu ba drowne if every procedure or a process was followed noma if lo melaphi wendabuko ubeyazi into ayenzayo azi nokuthi uke wayiyenza so sibiza ukuthi i-recklessness leyo. Sikhona yini Mahlodi nje isizathu esijulile sokuthi kwenziwe lemisebenzi yasemanzini nanokuthi kumqoka kangakanani? Umsebenzi yasemanzini ibaluleke kakhulu because njengabalaphi bendabuko noma abantu abakholelwa esintwini siyazi ukuthi kuwenzeka izinto kakhulu emakhaya uthola ukuthi mhlambe kuziliwe mhlambe kune ishwa ife limnyamelekela wele ekhaya. It is very important ukuthi i-cleansing ceremony iyenzakale mhlambe kuhlanganiswe namanzi wasemfuleni mhlambe kukhona inkinga ethize oke wandlula kiyo kwamele ukuthi uyondlula ukuthi uyogeziwa emfuleni but nakhona
with very high precautions ezithathwayo nama safety measures ukuthi lo muntu okwenza leyo msebenzi uyayazi yini lento ayenzayo na. You do not just go and perform ama rituals ungazi ukuthi lawo manzi i-depth yakhona or mhlambe i-speed sakhona ingakanani. So it is important ukuthi umelaphi wendabuko azazi lezo zinto ngemifula mhlambe ahambisa kiyo abantu abalaphayo or abasizayo. Thokoza. Uma sekwenzeka ke mahlodi kuminza abantu abanye balahlekelwe impilo yabo, engabe mhlawumbe kufanele ukuthi umphakathi uthini ke ngalokho uma sekwenzeke kanjena nje? Umphakathi okokuqala into esifisa ukuthi uzifundise yona ukuthi before uya kumelaphi wendabuko, make sure ukuthi lo muntu oya kuye une reputation, lo muntu oya kuye une certificate esithizeni esivele sifakazayo ukuthi ungumelaphi wendabuko osemthethweni, because abelaphi bendabuko abaziwayo nabasemthethweni bayafundiswa ngokuthi abantu i-safety ye-patient, i-safety yomuntu sibeka phambili, nokuthi ama-procedures okuhambisa abantu ezintweni ezi-critical ezifana nalezi ezinjani. So izinto ezikanje zisifundisa ukuthi umphakathi, there's still a lot of education ekumele sifundise. Makucwilwa kanje abantu namelaphi wendabuko angazeki ukuthi umelaphi wendabuko obuya kuphi, it still shows the big gap ekhona emphakathini wethu ekumele bakwazi ngabelaphi bendabuko lokho kuyibona bona. Usakhuluma ngakho nje ukufundisa abantu, ikhona yini mhlawumbe indawo lapha abantu noma umphakathi okwazi khona ukuthi ukhononde bangabe ungeneme noma kukhona okungayiphathi ngendlela komunye wabalaphi bendabuko? That's the reason why sinenhlangano esifana nathi i-Traditional Healers Organization eyaziwa nge-THO, which has been around for more than 50 years. Siya trainer, siya monitora, siya advocate futhi for abelaphi bendabuko and the community. So abantu abanenkinga baye bafone e-ofisini lethu bafaka ama-complaining abalaphi bendabuko abathizeni, bese siyakwazi ukuthi sibasize thina siyinhlangano, kakhulukazi if abantu bakhona ba-register nathi, but siyakwazi ukusiza nabantu abangasi-registered nathi ukuthi sibathole basizekile ngokuthi ba-treatwe unfairly abelaphi bendabuko. Njengoba mahlodi nawe ke waphawula ngaphambilini mayelana nokuthi ngaphambi kokuthi kiwe emanzini kuye kufuneka ukuthi kufastwe kuthandaze kucelwe emanzini njengoba kade usho ukuthi yizo lezi indlela ke okufuneka zenze ngaphambi kokuthi kiwe emanzini. Mhlawumbe kukhona yini okunye ngaphandle kwalokho okufuneka kwenziwe? Ngiyazi ukuthi ena sekufikwe emanzini mhlawumbe ikhona yini imithetho yokuthi amanzi kanjani la kumele okuyiwe kuyo? Kufuneka vele ngoba ngiyibona izikhathi eziningi kujwayele ukuthi kusetshenziswe mhlawumbe lapho kunama waterfall khona impophoma noma lapha amanzi enamandla khona, angeke kuze kwazi ukuthi mhlambe kugezwe nje lapha eqaleni okunamanzi khona amile anganyakazi kakhulu njengakwezinye indawo. Thokoza, kuyakhonakala, but kuya ngokuthi umoya ulayele ukuthi umuntu aye endaweni enjani. But as I said, kumele wena njengomelaphi wendabuko, you have been there qala, uke waya, uyazi uvumelekile ongokomoya nenge safety yomuntu, nokuthi you must know ukuthi amanzi lawo angakanani, agijima kangakanani, and nawe uvumelekile njengomelaphi wendabuko ukuthi ungaya lapho yini. We have many rituals nabelaphi bendabuko abanengi abaya empophomweni namanzi agijimayo, and nothing such as this incident has happened, okukhombisa ukuthi kukhona ukuxhumana kwalomelaphi wendabuko na nokwesimoya. So into esilwa nayo mhlambe impe esilwa nayo lento ukuthi kunabelaphi abazibiza ngabelaphi bendabuko kanti abantu abangefake. Umuntu ongasingumelaphi wendabuko uzobonakala ngezenzo ezikanje. Njengoba usakhuluma ngabo abantu abafake, umphakathi nje ungenze njani ukuze ubone ukuthi cha lo ufake lwakazi akekho fake? Ngiyazi ukuthi uke waphawula udaba lokuthi ena kufuneke abe ne-certificate, mhlawumbe iziphi ezinye indlela zokubona ukuthi lo mlaphi lo ungumlaphi weqiniso noma nje amampunga? Isa ukuthi umphakathi uthatha ama precautions ngako. Number 1, kumele umelaphi
whether ubelonga ku-association efana nathi, organization efana nathi, ngoba akhona amanye organization. That's the first. Then siba nenkinga ukuthi ama-certificate ayafakwa, abantu bathenga i-certificate or bazenzele bona. So okokuqala kumele abantu bazi ukuthi lo muntu uyaziwa yini, lo melaphi must have a reputation. Angeke uye nje kumuntu ongazi ukuthi waya kuphi, ngoba abelaphi bendabuko aba-genuine bayaziwa emphakathini ukuthi kukhona ugogo thize, kukhona umkhulu othize osiza abantu. So abantu, we tend to just go kuabantu abangaziwa nje, just for the sake yokuthi sifuna ukuya kumelaphi bendabuko. And kanti abantu aba-claima ukuthi bane-certificate, especially ezethu ze-THO, you are freely to call the office yaka-THO. Sine-compliance department la abantu ba-check-wa, ba-verify-wa khona nge-membership number, abantu abanye bathi practice number, ukuthi are they valid and yebo bathwasile yini, because thina we do what we call i-verification before sinikeze umuntu i-certificate. That is why sicela umphakathi ucheck-e le certificate, uwazi ne-membership number yomuntu omelaphayo, ngoba izomsiza ngelinye ilanga mega nenkinga. But since we've got a nationwide footprint all over South Africa with over 60,000 membership, siyazi ukuthi mawusesigodini esithize sizokuthumela kugogo wethu senior promoter ekhona ezokucheckela ukuthi yebo ngeqiniso ungumelaphi wangempela na. Sibonga kakhulu ke Mahlodi ngesikhathi sakho, sikufisela usuku oluhle. Mbukeli lo besikhuluma naye uMahlodi Sidibana oqhamuka enhlanganweni ebhekele ukusebenza kwabaholi bendabuka i-Traditional Healers Association melana nabantu nje abaminze emfuleni iClip Refer ngelithi ke bayohlanjululwa. Okwamanje ke mbukeli nje ke qu 8 kanti bangabe sibuya ukhona ke uSabelo Soko oyimbongi yethu uzosihayela enye futhi inkondlo yakhe emnandi, ungalingeke uphuthelwe. Isijweva nje siyamjika umuntu strunas anginamanga ngiqinisile, ingani wajika nonesandla esigwinjile, waphenduka umqondisi ngesaka lagqibeke likhombisa isandla kwemelithi nje ekhaya uqondisile. Wafaka amafutha bashana bafry special umezikhutha, umagogo wamthambisa ngomgodlo ogada impesheni, yena wasicelela amandla okukhanye ebumnyameni. Bancoma abanye babhalo mabhalane emanyuvesi kwaphuma ama-thesis athi abomdabu i-black tax iyababhayizisa. Koze kube nini besebenzela abashana banobaba banomama basebenzela amadolce and gabbana, savana, cubana. Hawu nkosi yami imali yamjika umuntu strunas anginamanga ngiqinisile, langena lephepha komunye umzalo ngasile, lingena nje uvuke ngovukelani kusile. Basic plus commission plus ikudala efila ngathi endlini bayamncikisela, bambalela noshukela. Walala waphenduka, wavuka wayoshona emqhashisweni, wayophila ngama-take away nama-ice tropez angapheli. Wayivuthela ngomkipito oshisa ikhoti probation, wayicisha ngamandla kathisha ongathuswa ububi benyanga. 1-2 kwangena i-basic kuphela, ukuphela kwenyanga kwaphenduka i-commission nejuba lesiganga. 1-2 kwangena ama-skip tracer, akhiya amajuda Afrika wayikhomba ekhaya nge-4-4 masihlalisane. Ngenhlonipho abashana bamvulela umnyango, umagogo wamvulela ibhodo lomdoko, ngothando wambalela ushukela, e-dining room amsondela amathongo. Isijweva, imali, ichankura liyamjika umuntu, yitshe kuphela lingagudluki. Ithi mawuyithola ke uyithola ibe yitshe, ihlale ithi gudlu ingagudluki.
Sibambe ngazibini mbukeli kodwa hey hayi jonga yabona inkqubo yethu ngoku sesichechela ngasemnyango sesiyovala. Yes. Yazi ibhlungu inhliziyo yami. Ndithe xa ndithi ndawa ndaphuka apha esandleni. Ey ulimele ngiyabona igazi lokhu liconsa lapha kanti ulimele. Limele. Awuthi ngibone makhona. Ibhlungu sisondela. Phephisa. Ayishwe sewadokotela masiphuma la. Izawunikhavarishi ekhaya Jikelele. Izakukhavara. Hayi ke mbukeli uyaqonda ukhumbule kaloku into kuba kwixesha langaphambili siyasabona odliwano ndlebe naye uMakhosazana Masuku. Kaloku mbukeli ebesixelela banzi ngomsebenzi wakhe we-makeup kwaye ke wasibonisa noba mhlambe kukhona indlela ekwenziwa ngayo inxeba xa sibona pha kumamba ukode. Nali ke mbukeli inxeba sele kulilo eli futhi nje beligcigcisa igazi lidela abe kanti liyoma. And ndikuxelele mamtshali indaba ye-makeup iza nalapha engqondweni kuba ngoku endenzayo ndibane ndithi yho ndiva buhlungu kusho ukuthi into xa uyibona ngeso lenyama ude uyikholelwa apha engqondweni into yobana yenzeka nyani. Umhle kakhulu umsebenzi siyaqhubeka apha ekhaya Jikelele sikuphathela izakhono ezahlukileyo sithi wuntshu nakuye uMakhosazana ngomsebenzi omhle athe wabe kanti uyawenza. Nibe nosuku luhle babukeli nakusasa siyabuya ngesikhathi esifanayo nisale kahle.